Bwanyuma ya district ya Shema kurahiza chairman wa district na bakansala abamagomboro mu district nabo batanchere kurahiza bebembezi babo ahu abegombora ya Kagango barahiza bakansala hamwe na chairman we gombora. I, Ahimsiwe Benson, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Bwanyuma yo kuheza kurahira chief we gombora ya Kagango amkwasize bukwato ebyara akoze som office ye. Aboshobozi ubwampirwe ubukwelembera Kagango sub county intwaro mu gishogu kwereze bukwato RCC cha person weza kurahira ebyara wase kumbasa kubasa kwelembera je gomboreji no kutungure gomboreji kubasa kugera ya kitwara avuyaga bitu. Bakansala kubatanchere kurahira bibire bitorobi okushoronzye bugambo kache bamwe bene neshaya. Swear in the name of Almighty God that I will give faithful service to this council, and I will support and uphold the Constitution of Republic of Uganda. I, Zakumuva Atanasio, swear in the name of Almighty God that I will give faithful service to this council, and I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Bwanyuma chairman Benson Ahimsiwe araganiso kumaraho kwebaganisa mu bito muhwezi wa district registrar ashabira barahire okwetantaro burubwenguzi. Nyonko mwebembezi no kugira ngo kwakubasa kubaharamu okwebaganisa mu umugombora yangi ya Kagango umbanta bungwebembera no kurebeka ngo nabagarikanisa Kagango yagumeriye mwike gomborra kandi itwe turumbi y'amadini kureka ntwenda tukorese teamwork ekiri kwiza kuretera umunyakaturiki umusiramu no mukristaayo no wa full gospel na no orthodoxy twena twakorera hamwe kurangwa igomborra yitu yatunguka. Bamwe mu bakansara barahire bagizere ngo betegwire korra abantu ababatorine aho Kabakunda Nicholas agizere ngo naza kurwanira eminyete twirene imaturwa ahacara nkenda. Kujwe kirente beyemyeto ahabubuzi ubwabire byo myeto yitiye gomborreje services zikabanche na munonga tweshanga nka tamuyone yahwire eminyeto yo gomborra Kagango tere benefitingire mu sente zo abantu eta youth livelihood project. Egombora ya Kagango ne mwahazira egita municipality ya Shema ekiri kumanyisa ngo neja kuhinduka division okutandukana na kibanza cyo kwezi kwa mshanjo mwaka ogu. Amakuru agagasha kwa Sheikh Abdul Latif omuri Shema.